Pozdrav svima pčelarima i vrtlarima. Sredina travnja je i 7. vikend u sezoni. Neuobičajeno je hladno, pa pčele nismo dirali, ali smo presadili pelin, peršin i salatu. Pogledajte kako, uživajte. Sredina travnja je i zadnji trenutak je da posadimo salatu kako bi nam dospjelo što prije za jelo. Salatu u pravilu uzgojim uvijek kod kuće na balkonu. Ovo su znači klance koje sam ja uzgojila. Jako mi je praktično u ovim stiropornim posudicama zato što ovako uzgojena salata ima formiran korijen. Znači njen korijen je u bali zemlje, nije gol i on se sigurno primi. Znači posadimo ju i ne razmišljamo da li će se primiti ili neće. Klasično znači u zemlju zagrnemo, dobro pritisnemo i zalijemo. Salatu sadim na tlo koje nije prenagnojeno, znači nikakvu specijalnu pripremu nije prošlo. I salatu ne gnojim zato što ne želim dobiti glavice koje su velike, a imaju malo listova. Znači onak jako na stablici bude jako razmaknuti listovi, ne želim takve salate, želim salate koja bude onak kompaktna i koja ima puno okus. Znači ovi presadi su uzgojeni na balkonu. Prvo ih posijem u jednu malu posudu, poslije ih rasađujem po jedan, znači u svaku od ovih plitica. Što sa tim presađivanjem, što oni razviju taj jako dobar korijen. Ali druga stvar je što ja to iznosim van, znači na balkonu je vani na suncu i to je biljka koja je prilagođena vanjskim uvjetima. Nema šoka da će ju sunce napraviti ožegotine i da će uvenut po sunce biti izložena suncu jer je jednostavno tome prilagođena. Znači ovu salatu nećemo malčirati jer se bojimo puževa. Zaljevat ćemo ju vikendom, znači bit će zalivena subotu i nedjelju. Preko tjedna će valjda malo i kiše pasti i to je njoj dovoljno. Još jedna biljka koju sadim iz presada je peršin. Peršin je meni potreban uglavnom zbog lista, a godinama ga već ne mogu uzgojiti ovako iz sjemene, pa ga onda posadim ovako u čašice i onda ih presadim. Njega neću presaditi onako u grupi kao što sam presadila grašak, nego ću ga razdvojiti. Tak na male skupine, evo on je jako dobro prorastao, to je korijenje koje jednostavno želi rasti i njemu je već ovdje tijesno bilo. Ja ću njega ovako razdvojiti i posaditi na razna mjesta u vrtu. Biće ga malo i u cvjetnjaku, malo će ga biti svuda. Njega jako hoće voluharice, jednostavno i moram zamaskirati gdje je da bi imala tog lista koliko mi je potrebno. Znači evo tako razdvojeno i sad tu imamo grabicu napravljenu i sadim. Tako u hrpi ću ga posaditi i on će meni dati lista koliko ja trebam. Njega isto treba jako zalijevati. On voli vlagu. Voluharice vole njega pa nekako ravnotežu treba naći. Tu sam ga sakrila malo uz ovaj pelin. Samo da ga nekako zaštitim da mi ga ne pojedu.
Ovaj tren na vrtu ima cvijeća, ali ovo je cvijeće od povrća, znači ovako izgleda kelj. Ovo je toskanski kelj Nerodi Toskana koji ovako cvate. I njega ćemo pustiti da cvate. Na njega idu jako pčele, ali nama je cilj dobiti sjeme. Znači ovdje će se stvoriti male mahunice, evo tu se već vidi kako su krenule. Tu će se stvoriti male mahunice od kojih ćemo pobrati sjeme za nekakvih 2 mjeseca. Ovo ovdje što cvate, znači iz iste su porodice pa imaju vrlo sličan cvijet, je kinesko zelje. Naravno i njega puštamo do sjemena. A tu vidimo još nešto jako lijepo, a to je matovilac u cvatu. Znači ovako izgleda cvjetić matovilca i ovako izgleda matovilac koji je procvao, koji nismo stigli pobrati. Znači grašak smo posadili. Tu kad smo micali sjeno sa tog komada zemlje gdje smo sadili sada grašak, našla sam 2 pelina, 2 grmića pelina. Znači ovo je pelin. To sam ja pred puno godina posijala iz vrećice sjemena što sam kupila u Bauhausu i sad se sam zasijava po cijelom vrtu. Ja od pelina ne radim apsolutno ništa, ali je on biljka koju jako rado imam na vrtu zato što jako privlači lisne uši. Znači prošle godine kad je bila invazija lisnih uši na mahunama, ja nisam imala nijednu lisnu uš na mahune, ali pelin je bio krcat. Osim toga, pelin jako posjećuju pčele i nose žutu pelud s njega. Tu ćemo ga posaditi, nek lijepo on raste, kruha ne traži, nek lijepo raste. Zaštitit će biljke. On će biti ogroman, kad on naraste ogroman, kad nam dodija, kad odcvate budemo ga odrezali i bude lijepo izgledao. Evo sad ćemo pokazati jednu biljčicu gdje je pelin lanjska velikog pelina. Evo ovo je stara biljka pelina, ovo je star sigurno jedno 4-5 godina. Znači ovo su bile stabljike gdje je on bio procvjetao, to sam ušišala i sad on čeka, već je počeo lijepo rasti, on čeka svoju sezonu.